Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundurira Kigali mu Rwanda. Perezida P.Kagame yavuze ko Rwanda ruzubariza amasezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yo gushakira amahoro uburasirazuba bw'iki gihugu, ariko kandi n'ikidasenye FDLR. U Rwanda ruzakomeza guhangana n'iki kibazo uko bisanzwe. Umukuru w'u Rwanda bivuze mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye ku wa gatanu ku munsi wo kwibohora wizihijwe ku nshuro 31. Perezida Kagame yagarutse ku masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse gusinyana na Kongo Kinshasa, ashimangira ko mu gihe icyo gihugu cyaba kitubahirije ibiyakubiyemo bizagira ingaruka ku byo u Rwanda rwiyemeje gukora. Ati amasezerano yarahari, hari ibyo bashinzwe bemera gukora buri umwe ku giti cye cyangwa se gukorera hamwe. Ntabwo yari iteka abantu bose bavugisha ukuri no kubyo bemeye ku mugaragaro, ariko navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda ko ibyo twemeye ko bishoboka, ariko bihera ku byo abandi nabo bakora ibyo twemeranijwe. Perezida Kagame yavuze ko abandi nibadakora ibyo impande zombi zemeranijweho bizagira ingaruka, kuko u Rwanda rwo ruzashyira mu bikorwa ayo masezerano ari uko impande zombi bireba ziyubahirije. Umukuru w'u Rwanda yashimangiye ko amasezerano natubahirizwa cyangwa ntabashe gushyirwa mu bikorwa hazashakwa indi nzira, igihe ubundi buryo butaraboneka u Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde abanyarwanda n'igihugu aho kubura umutekano bitewe n'uko abandi batuje amasezerano. Umukuru w'u Rwanda ariko kandi yavuze mu gihe mugenzi wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi nayo irebwa n'uruhande rw'aya masezerano aherutse gutangaza ko amasezerano ari ikorosi y'ingenzi mu kurangiza amakimbirane maze hafi imyaka 30 iteragaye mu burasirazuba bw'igihugu yatumye miliyoni z'abantu bapfa abandi bakava mu byabo. Aherutse kuvuga ko amasezerano afungura ibihe byiza by'ituze, ubufatanye n'iterambere ry'igihugu cya Kongo, akarere n'ibiyaga bigari ndetse n'umugabane wa Afurika muri rusange. Uyu mutegetsi wakuriye ikiyaga cya Kivu yavuze ku munsi wo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa hari tariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu mu ijambo ry'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo yavuze ko ibirori by'uwo munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka aherutse gusinywa hagati y'igihugu cye n'icy'u Rwanda i Washington muri Amerika. Aya masezerano si inyandiko gusa, ni icyizere cy'amahoro ku baturage ba Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Perezida Kagame abajijwe icyo u Rwanda ruzakora mu gihe Kongo itazasenya umutwe wa FDLR, yashubije ko ruzakomeza guhangana n'iki kibazo uko bisanzwe. Ati Kongo Kinshasa nidasenya FDLR nk'uko bikubiye mu masezerano, bizasaba u Rwanda gukomeza guhangana n'iki kibazo rukoresheje uburyo rusanzwe rubikoramo. Gusenya FDLR ni imwe mu ngingo zikubiye mu masezerano u Rwanda na Kongo basinyiye muri Amerika hari tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'uko u Rwanda rugaragaje ko umutwe wiganjemo abagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 wahaye urugari muri Kongo Kinshasa kandi biteje ikibazo cy'umutekano ku Rwanda. Ikiganiro cyahuje Perezida Kagame n'abanyamakuru cyahuranye n'amakuru amaze iminsi atangazwa ko ubuzima bwe bwaba butameze neza, ahari n'ibivugwa n'abamurwanya ba mu mahanga. Avuga kuri ibyo biva ku buzima bw'umukuru w'u Rwanda, yashimangiye ko ari muzima ndetse agaragaza ko atumva impamvu kuba yarwara cyangwa se akagira ikibazo cy'ubuzima bishobora kuba ikintu kidasanzwe kandi nawe ari ikiremwa muntu. Umukuru w'u Rwanda ati mbere na mbere nta muntu uba witeka ryose. Hejuru y'ibyo kubijyanye n'ubuzima bw'umuntu bwaba bugufi cyangwa se burebure bugomba kumenya uko utwara ibyo byose, ariko iyo bije kuri politiki ibi bishobora kuba bititabwaho. Ati mu by'ukuri bimwe mu bibazo by'ubuzima bwanjye bishobora no kuba byakomoka mu kubayobora. Kuri njye nk'ikiremwa muntu murabizi abantu bandura Covid, bandura ibicurane, bandura inkorora ndetse rimwe na rimwe abantu bagenda umutima ugahagarara umuntu akagwa. Ibi si ibisanzwe ku kiremwa muntu. Niko umukuru w'u Rwanda yibaza. Ati nicyo abantu bashaka ko nsobanura ko ntari umuntu. Akomeza yibaza. Perezida Kagame yavuze ko n'abo bantu bashobora gukwirakwiza amakuru ko yapfuye nabo bashobora kugerwaho n'urupfu. Ati ndetse n'abo bantu mwita ko bafite urwango bafite iyo politike, uwo muntu ashobora kuba ari kuvuga ku wundi muntu cyangwa se amvuga anyifuriza ibibi byose, avuga ati ahubwo yarapfuye mu gihe mumbonye akaba yapfuye kandi ntawe mpuriye nabyo, ahubwo ni ukubera ko abantu nabo ari abantu. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko imyumvire na politike nk'iyirenze ubucucu, ashimangira ko bikwiye kuba biri mu by'u Rwanda rwibohoye. Perezida Kagame yaboneyeho kwizeza abantu ko ari uri imbere yabo, avuga kandi ari muzima. Ati reka mbizeze ko ari ngewe wicaranye hano namwe, ntabwo ari undi muntu. Perezida Kagame nyuma yo kuganira n'itangazamakuru yahuye n'abitabiriye umugoroba wo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro 31, yongera gushimangira ashize amanga ko nta gahunda ihari yo kwihanganira ibihugu byose muri kano karere bishyigikiye interahamwe na FDLR. Muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda kugira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza ariko u Rwanda nzi ni urunguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, birashoboka bite? Ariko si ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki
kugira ngo isi yose haguruke yamagana u Rwanda, ivuga u Rwanda. Gisubizo icyo kibazo ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? Urwanira kubaho uburenganzira bwe baramwamagana, ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye. Bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sinde bubisubiremo byose, ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukundi cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se? Nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana, kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigeze gukinisha ibyo by'interahamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye, na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Hagati aho amakuru ataremezwa neza aravuga ko abacanshuro baturutse muri Colombia bakorana na Black Water b'Abanyamerika bageze muri Kongo Kinshasa, aho na FARDC bahawe misiyo yo kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Abo bacanshuro hamwe n'ingabo za Kongo ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva Ikisangani n'Kindu berekeza i Karere mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Karere bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye. Ikinyamakuru Umuseke cyo mu Rwanda kivuga ko biteganyijwe ko muri Uvira bazahura n'izindi ngabo za Kongo n'iz'u Burundi n'imitwe yose y'abazarindo maze bahanuza umugambi wo kongera kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Ihuriro F7 rivuga ko rigitegereje ibiganiro bya Doha muri Katari mu gihe Perezida wa Kongo akomeje kugaragara nk'udashyigikiye inzira y'amahoro
mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Amakuru avuga ko abacanshuro baturutse muri Colombia bageze muri Kongo Kinshasa bigizwe n'uruhare na Den Eric Prince binyuze mu kigo cye cya Blackwater cyasinye amasezerano na Kinshasa. Abo bahoze mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacanshuro aho bajyanwa mu mirwano cyangwa se mu kurinda abacuruzi uruhare rw'ibiyobyabwenge. Kuva muri 2000 abo bacanshuro bamaze koherezwa mu ntambara hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Burusiya, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan. Muri Afurika bivuga ko abacanshuro b'Abanyakolombia barimo kurwana muri Sudani aho barenga 300 bafatanya n'ingabo za RSF binjiye muri Kongo mu gihe mu mpera za Mutarama uyu mwaka abacanshuro baturutse muri Romania barwaniraga ku ruhande rwa leta ya Kongo barwanaga ku ruhande rwa Kongo banyuze mu Rwanda bava i Goma nyuma yo gusabirwa inzira. Abo bacanshuro mu mutwe wa RFO muri Romania bafatanyije na FARDC mu kurwanya M23 nyuma y'uko M23 yigarura umujyi wa Goma utsinze FARDC nabo bari bafatanije. Abo bacanshuro bishyikirije MONUSCO basabirwa inzira basubizwa iwabo. Amakuru avuga ko Abanyakolombia biyamajwe na Chedi bazajya bahembwa amadolari arenga 15 mu kwezi. Amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara ubusanzwe abuze ikoreshwa ry'abacanshuro mu ntambara. Hanyuma kandi indwara ya korera iterwa n'umwanda iri kwibasira benshi batuye mu mujyi wa Kinshasa muri Kongo Kinshasa. Iki kibazo ni kimwe muri ibi byaganiriweho by'umwihariko mu nama y'Abaminisitiri we n'umukuru w'igihugu ku mugoroba ku wa gatanu. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa Bwana Patrick Muyaya yavuze ko mu turere tw'ubuzima 35 tugize Kinshasa 25 muri two tumaze kubonekamo abarwayi bakorera. Muyaya yasobanuye ko ikwirakwira ryihuse ry'indwara ryatewe n'imyuzure iherutse kwibasira uyu mujyi ikimurirwa mu bihumbi ikangiza ibikorwa remezo by'isuku n'isukura ikanuza n'amazi yo kunywa. Ati ubushobozi bw'ibitaro byacu no gushyingura buri kuba buke kandi ibyago byo gukwirakwira kw'iki cyorezo cyane cyane mu nkambi z'abavuye mu byabo biri kwiyongera bitewe n'iki kibazo gihangayikishije. Perezida wa Repubulika yasabye ko hahuzwa imbaraga ku rwego rw'igihugu. Perezida wa Kongo yasabye ko bashinzwe ubuzima boherezwa bwangu mu bice byibasiwe cyane n'iki cyorezo hakifashishwa ubuvuzi bwimukanwa, gusukura amazi yanduye hifashishwa imiti cyane cyane ku masoko, amashuri n'ahandi hahurira abantu benshi no gukwirakwiza amazi meza yo kunywa. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe abazenguzi ba politiki muri Tanzania bavuze ko umudepite mu nteko ishinga amategeko muri iki gihugu bisigaye bitakiri ibihatanirwa n'abihebeye politiki byahindutse ahantu abantu bavana akaryo. Ibyo guhagararira abaturage bisigara ari umugani. Ikinyamakuru Destiny cyavuze ko abantu bari gusiganirwa kujya mu nteko ishinga amategeko muri Tanzania buri mwaka bagenda biyongera, ariko ngo urebye bishaka kubona ko ari abantu bashaka kwibera ubuzima bwiza kuko depite muri iki gihugu babayeho neza, umushahara mwiza ahabwa ndetse n'ibiherekeza. Umusesenguzi wanditse inkuru yavuze ko mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania nta politiki bagikina, baba barajwe ishinga no kwiberaho mu iraha, akaba ariyo mpamvu abantu benshi basigaye baribwaribwa ko abadepite. Icyo kinyamakuru cyavuze ko umudepite urangije manda imwe mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ashobora kuba yinjije miliyari y'amashiringi akoreshwa muri iki gihugu, kandi ngo nta kazi kandi mu gihugu wakora mu myaka 5 ngo utunze miliyari. Amakuru atagenzuwe neza yemeza ko depite ushoje manda y'inteko ishinga amategeko muri Tanzania ahabwa miliyoni hagati ya 2,500 na 500 z'amashiringi. Ako kavagarika akaba ariko kari gutuma buri muntu wese ngo utazi n'icyatsi n'ururo ashaka kwiyamamaza ngo umudepite ainagamije kubona kuba ku gafaranga. Umwe mu babaye abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania yishuye ko umudepite wa Tanzania ashobora kujya mu nteko akiyandika ko yahageze ubundi akigira mu bucuruzi kandi agahembwa, kandi ko muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda nta kandi kazi karyoheye kabaho nko kuba depite ukanagereka ubushomeri uri mu gihugu kandi ukora ku kazi nta batanga raporo. Iki kinyamakuru cyavuze ko depite muri Tanzania batuje kurusha minisitiri washyizweho na perezida ngo baba bagomba guha raporo uwamushyizeho, naho depite bagomba guha raporo abaturage. Ibyo bigatuma n'utarakandagiye ku ntebe y'ishuri ashaka kuba depite ngo avanemo igishoro cye ajye kwicururiza. Hari abagaragaje ko depite yifatanije na perezida ngo aba afite amahirwe yo gucuruza hose ku isi afitiwe icyizere kurusha minisitiri uratanga raporo rimwe rimwe akirukanwa ajya muri gereza. Hari abarimu muri kaminuza bavuze ko kuba buri wese ushonje cyangwa se ushaka kwimenyekanisha abadepite muri Tanzania ngo byatije agaciro urwego, kuko ahubwo umuntu utabasha guhagarara asanga yatoye guhagararira abaturage nta bumenyi cyangwa se icyo arusha bagiye guhagararira. Hari ababona ko kuba abantu benshi bafite ubumenyi bahembwa amafaranga make bagiye kujya mu nteko ishinga amategeko bituma za nzego babagamo zisigara nta mbaraga zifite. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Amaze ko umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi bashimangiye ko umushinga wiswe Muhoozi Project ari ikinyoma. Muri 2013 General David Sejusa yifuza yanditse wari wifunguye agaragaza ko Perezida Museveni afite umugambi wo gushyira umuhungu we ku butegetsi. Ibi nibyo yise Muhoozi Project. General yifuza yasobanuye ko kugira ngo uyu mugambi ugerweho Perezida Museveni yashaka kumwicara n'umunyapolitiki wa Mbabazi utavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi bamurwanyaga. Uyu musirikare wari mu buhungiro yagize ati ikibazo nyamukuru ni ubwami bwa politiki, kuba perezida ubuzima bwose hanyuma bigahinduka ubwami bwa politiki ni inkuru mbi rusange ya Afurika nta kidasanzwe. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa isi ku wa gatandatu, General Muhoozi yatangaje ko General yifuza ko kumwitaba mu biro bye mu cyumweru gitaha akamusobanurira icyo yitaga Muhoozi Project bivuze. Ati mu myaka 12 ishize yifuza yavuze ko muzehe nanjye dushaka kumwica Mbabazi n'abandi kugira ngo njye ku butegetsi. Nyuma y'imyaka 12 ariho na Mbabazi ariho kandi sindi hafi y'ubutegetsi, niba atari uguharabika izina ryanjye
ntabwo nzi ibyo ari byo. General Muhoozi yatanze ubutumwa nyuma ko Perezida Museveni atangaje ko ashaka kwiyamamaza gukomeza kuyobora ishyaka NRM muri ku butegetsi no kwiyamamaza kuyobora Uganda umwaka utaha. Gutangaza kwa Museveni ko ashaka gukomeza kuyobora Uganda byaciye ibihuha byari bimaze imyaka myinshi by'uko General Muhoozi Kane Rugaba ari uzatangira gutegeka Uganda umwaka utaha nk'uko byatangajwe n'itangazo ryasohotse mu bya Perezida wa Uganda. Perezida Museveni agiye gutangaza ku mugaragaro w'umuyobozi mukuru w'ishyaka NRM ndetse n'umukandida uzahagararira ishyaka mu matora ya perezida mu mwaka utaha. Iryo tangazo riteganyijwe kuwa gatandatu tariki 5 Nyakanga ku kiraro gikuru cy'akanama k'amatora ka NRM rikurikiye amezi menshi y'ibikorwa byo kwegeranya abayoboke ku rwego rw'akarere hashingiwe ku mushinga wa leta ya Uganda uzwi nka Parish Development Model cyangwa se PDM. Nk'uko bigaragara mu itangazo, abategetsi b'inzego z'ibanze n'aba NRM mu gihugu hose bashyigikiye bikomeye Perezida Museveni ko yakomeza guteka Uganda, bagaragaza ko ari ngombwa gukomeza kugira ituze rya politiki, umutekano n'iterambere ry'ubukungu. Ibiro bya Perezida Museveni byavuze ko igihe kinini amaze ku butegetsi byazaniye Uganda amahoro n'umutekano bihamye, byatumye igihugu gitera imbere mu buryo bw'imibereho n'ubukungu. Perezida Museveni kuri ubu uri ku butegetsi mu myaka 39 ishize yiteguye kongera kwiyamamaza indi manda mu gihe Uganda ihanganye n'ibibazo bikomeye bijyanye n'iterambere. Abasesenguzi bagaragaza ko gushyigikirwa kwa Perezida Museveni bigaragaza gukomeza umurongo kwa NRM, ariko nanone bikongera kwibutsa ibibazo bijyanye n'imiyoborere irambye n'iteganyabikorwa ry'izamuka ry'abandi bategetsi mu gihe kiri imbere. Abakurikirana hafi politiki bemeza ko iyi gahunda y'amatora ishobora kwibanda ku gukomeza ibyagizweho no kugerageza gusubiza ibibazo biri kuvuka bijyanye no kwinjiza urubyiruko muri politiki no guhindura ubukungu bw'igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya. Abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banatwikiranwa ry'abashoferi muri Kenya ryateguje leta ko kuwa mbere ku munsi uzwi nka Sabasaba Day hazaba imyigaragambyo ikomeye, risaba polisi kubacungira umutekano nta guhutaza kubayeho nk'ibisanzwe kuri uru rwego. Ibinyamakuru bya Kenya byanditse ko abashoferi butsa leta ko kwigaragambya mu mahoro atari impuhwe leta y'abaturage n'uburenganzira bwabo bwemewe n'itegeko nshinga. Mu byo basaba leta harimo gucungirwa umutekano nta guhutazwa kandi abapolisi bakirinda kubangamira abigaragambya. Sabasaba Day ni umunsi abanyakenya bizihiza w'itariki 7 ukwezi kwa 7/19 bigaragambije basaba ko mu gihugu haba amatora aciye mu mucyo no mu bwisanzure. Ubu abashoferi bashaka kwigaragambya bagaragaza ko igihugu gitegetswe nabi, ubuzima bwahenze no kwamagana urugomo bavuga ko rukorwa na polisi ya Kenya. Abanyakenya bashinja ubutegetsi bwa Perezida William Ruto imikorere mibi no kumungwa na ruswa ndetse no bwashinjwe gukoresha umutungo w'igihugu kandi kabikora mu nyungu ze bwite.